Amerika Serikat mendesak Israel menjamin keselamatan warga sipil dan pekerja bantuan kemanusiaan di tengah konfliknya dengan kelompok Hamas di Gaza. Desakan ini muncul setelah tewasnya pekerja kemanusiaan dari World Central Kitchen, termasuk seorang warga Amerika Serikat. Serangan yang menewaskan 7 staf World Central Kitchen menuai kecaman dari sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat yang kehilangan seorang warganya berkewarganegaraan ganda, Amerika Serikat dan Kanada. The president conveyed he is grieving with the entire World Central Kitchen family. The president felt it was important to recognize the tremendous contribution World Central Kitchen has made to the people in Gaza and people around the world. The president conveyed he will make clear to Israel that humanitarian aid workers must be protected. Staf lain yang tewas adalah 3 warga negara Inggris, 1 warga Australia, warga Polandia, dan seorang warga Palestina. Israel telah mengakui melakukan kesalahan dan melakukan investigasi. We've seen the comments from Prime Minister Netanyahu and from the Israeli Defense Forces about their commitment to conduct an investigation, but we expect a broader investigation to be conducted and to be done so in a swift and comprehensive manner. We hope that those findings will be made public and that there is appropriate accountability held. World Central Kitchen adalah organisasi humaniter yang bergerak dalam bantuan pangan ke daerah konflik. Dipimpin koki ternama Jose Andres yang sejak awal konflik telah menyalurkan sedikitnya 200 ton bantuan makanan. Menyusul serangan terhadap staf penyaluran bantuan pangannya, World Central Kitchen akhirnya menangguhkan penyaluran bantuan makanan ke jalur Gaza. Langkah ini diikuti American Near East Refugee Aid (ANERA), lembaga bantuan kemanusiaan terbesar kedua untuk jalur Gaza setelah Badan PBB UNRWA. Kepada kantor berita Reuters, Jose Andres mendukung investigasi. Obviously, that's why we need to have an investigation that is neutral and is above IDF. I believe will be good intentions on anybody, and they will tell the story whatever they want to say. But what I know is that we were targeted deliberately, non-stop, until everybody was dead in this convoy. That cannot be. That cannot be the role of an army. Begitu pula aktivis perdamaian yang juga mantan anggota Angkatan Darat, Anne Wright, dari kelompok Qutb dan US Boat to Gaza. It was drones that fired the missiles, and the drone operators, which are sitting in Tel Aviv or someplace, they have cameras on those drones that can beam down to look at the face of a person in a car. Presiden Joe Biden lewat pernyataan tertulis juga menyatakan kemarahannya atas tewasnya 7 penyalur bantuan makanan dari World Central Kitchen dan mengatakan Israel tak cukup menjamin keamanan warga sipil. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA.